Ya silenkinga ke la abantu labathi ngomama laba abantu laba zasenze inkinga la. If licabangisisa kahle ukuthi i-out leya uSamson eyayijamani yagcina nje igundiwe umuntu ongumfazi, lizananzelela ukuthi lento ezivala izulu uzothiwa hey umkhono mawukho right, abafazi bethu bona bathinteka. Ake nitshela ukuthi gang le yabo 86 7 90 ezenza umzakhela le kobo Deep Sleuth mayibulala inkukhu iqolo langikhona lidliwa mbani? Akuzili nje konokho, asonto engavala izulu into enjalo ukuthi bona abantwana basebenza umazakhela la egoli emkukwini sebesidla iqolo lenkukhu. Even ogogo baba bazange badla iqolo lenkukhu. Iqolo lenkukhu nxa kungasela ndoda ekhaya hamba lecela nje omunye umuntu one-next door oyindoda ezodla iqolo langikhona. So ngezi izinto engifuna ukuthi lizinake kahle ukuthi ziyavala izulu. Njalo umama abamanga lapho, balesitayela sabo seneso sokungagezi bona abantu siphila lawo. Ake nitshela ukuthi nxa umuntu eyahlala 6 months engazake egezi ikhanda lakhe liyabe lisebenza kahle. Phela abafazi bethu bona abathenga ama-Brazilian hair nalawa awo 2000 faka ekhanda 6 months full agezi. Into ezivala izulu zenezo, kumele into zenezo uhulumende la ezibhekisise bibotshe bona abantu. Phezudlwana kakhonoko, ayi umama abantu laba ba serious ngokuyinto kwabo lokho. Awubheke nje ama languages ukuthi angakanani eAfrica khona la, but yena umuntu wangona uyathola ekhulumisa indofa. Uyazala umntwana mina nje ngwawoSibanda, umntwana kumele uthi dawu vodloza, kodwa umuntu ongona edlalisa umntwana itepu nana wabona bona zamaphunumpunu marapara na matongo. What's that? Yazi abafazi, yazi uza umuntu ebiza nje imimoya, ebiza ontokolotsha ondofa ngoba angicabanga ukuthi ilanguage lana abafazi abathulisa ngayo abantwana ikhona ngona lapha ezizweni zonke zenesizaziyo, ngaphandle maybe elizweni labondofa. Ngoba hayi man, akwenzi nje ukuthi tepu nana mazikudu padama nophutume. What's that? Hayi bafazi, angifuni ukutshela amanga lokho elikwenzayo lisibisele emathuneni.